Hey, uyabona zikhona zonke inkonzo njengoba zingaka nje sihamba sikhonza sikholwa kuzo. Kodwa njengamanje kimi ayikho edlula inkonzo yebhakede ephethwe uBab Ayanda Msweli wasokhosini. Hey, le nkonzo inkulu. Lapha inkonzo yakhona kukhulunywa kakhulu. Kukhishwa nje umnikelo u10 usungakhipha okungaphezulu kwamandla akho. U10 loya 10 uyawuthatha uBab Msweli mabeke bahlangana baba baningi useyahamba uyehardware uthenga osimende uthenga imaterial wakhela umuntu ohluphekayo. Mayeke wezwa nje ukuthi kunesimo somuntu oxakekile ugijima ayofika lapho ubuya konongoma wathe konongoma ubuya komtuba kumanje ubhizi kwamaphumulo. Ugogo hlala nomzukulu wahamba umzukulu waye eSwazini wafika eSwazini washona wagwiliza emanzini wagijima uBab Msweli waye wafika lapho sekuzwakela ukuthi ugogo akanani akanawo ngisho imali yokuyobona eSwazini lapho la kunomzukulu khona. Wafika uBab Msweli qathatha wathi efika uBab Msweli wafica ukuthi akukho ngisho ama passport wagijima waye oshaka home affairs wafika waguqa phansi ngoba ugodi ngale nkonzo yokuguqa phansi omunye umuntu loyana ohamba ngemoto ephakeme engaka udumile unegama eliphakeme elihlonishwayo ubaba ohlonishwayo uyambona ukuthi umnumzane loyana kodwa maye uzothatha u10 uguqa phansi ngedolo maye sebonga ngazo thank you basho kangaka athathe labo 10 ahamba yosiza lapho kumanje ubuye eSwazini le nkonzo kaBab Msweli iseSwazini kumanje ilanda umuntu wahamba wawufela eSwazini okungaba ukuthi mhlawumbe umndeni wakhe wawungagcina ungazange usilanda isidumbu sakhe kwakuyogcina kuphela kanjalo kuthufele eSwazini emarenki kuphi ngisho ehamba ku freeway uma uke wamshayela amalambu yama abuye eceleni akunika isikhathi sakho lo muntu usengeke ngamboni ikhashana ma uke kwafika umuntu ekhuluma nefoni ngeke umbone ethatha ibhakede bekhuluma ngapha aveze ibhakede amukela u10 cha uvala lo socingweni bese yabuya abonga abingelele kahle abonge futhi lo muntu wehle emotweni uma umuntu ephansi wehla phansi emotweni aguqe phansi angazi uBab Msweli uguqa kangaki ngosuku so hayi mina ngithe inkonzeni zonke zikhona hayi nansi inkonzo kaBab Msweli ngiyayifisela ngathi uNkulunkulu angamkhulisa uBab Msweli kuleya nkonzo yakhe ebhakede. Awumatsheni mangathi uBab Msweli uthola imali engango 10 million umehluko angawenza bangaka abantu abaxakekile angabasiza uma ekwazi ukwenza umehluko ongaka ngo10 angazi ngempela ukuthi uBab Msweli ukuthi uNkulunkulu angasigcinela yena amgcina amlonda azakhule kodwa besiyakhula le yanto yakhe uma ikhona indlela sonke sijoyine simlekelele.